U dvomilenijumskoj istoriji papstva u Svetoj stolici sedelo je mnogo dobrih i bogobojažljivih hrišćana. U knjizi Mračna istorija papa, u izdanju Mladinske knjige, ispričana je priča o onima koji to nisu bili. Kao i uvijek do sada, Mladinska knjiga Beograd potrudila se da čitaocima ponudi najkvalitetnije izdanje i to kako po sadržaju, tako i po opremi. Ali ovog puta reč je o najprovokativnijoj knjizi koju smo pripremili za vašu kućnu biblioteku. Papstvo je, kao što znamo, najstarija izborna funkcija na svetu i većina papa bili su dobri i iskreni hrišćani, ali se ipak nisu baš svi ponašali kao sveci. Knjigu Mračna istorija papa, knjiga otkriva najmračnije i dugo skrivana dela papa, sumornu i nemoralnu prošlost stolice Svetog Petra. Mračna istorija papa, autorke Brende Ralph Lewis, koja iza sebe ima više od 70 naslova, knjiga je koja je u 9 poglavlja, razgolićeno, bez skrupula, ali dobro istraženo i potkrepljeno činjenicama, opisuje papstvo od njenog nastanka pa zaključno sa Drugim svetskim ratom. Ova knjiga otkriva niz zlodela kojima su pape vekovima pribegavale, a koja su uglavnom skrivana od očiju javnosti. Na sreću, nedela koje su pape činile nisu ostala samo u papskim arhivima. Dnevnici, pisma, izveštaji stranih ambasadora u Vatikanu i zvanična dokumenta crkvenih sudova otkrivaju širu sliku koja prikazuje kako su i pape bile jednako i grešnici i sveci, te da im nijedan porok na ovom svetu nije bio nepoznat. Mračna istorija papa koja se ovdje otkriva daleko prevazilazi podmićivanje, nepotizam i slične poroke. Papa Jovan XII, na primjer, vodio je bordel u Vatikanu. Papa Aleksandar VI imao je 8 dece sa svojim ljubavnicama. Zatim, na nov način opisani su krstaški ratovi. Crkva je činila razna zlodela po naređenju papa, kao što je srednjovekovni krstaški pohod protiv disidentskih Katara, koji se na kraju pretvorio u genocid. Pape su često odobravali i počinjavali ubistva. Na zapovest pape Urbana VIII, astronom Galileo Galilei izveden je pred inkviziciju i osuđen na kućni pritvor dug 10 godina. Papa Pije XII ozloglašen je zbog svog delanja kao i nedelanja tokom Drugog svjetskog rata. Jasnim, preciznim i pitkim stilom, ne težeći senzacionalizmu i bez ikakve zluradosti, uz brojne fotografije i ilustracije od kojih će vas ponekad podići i žmarci, autorka je izložila štivo koje je korisno i zanimljivo svima koji se bave istorijom religije, istoričarima uopšte, ali i svakom čitaocu koji želi da sazna nešto više o mrtvačkom sinodu, Svetoj alatki, ostrvu dekadencije i mnogim drugim pojmovima iza kojih se kriju najmračnija dela koje ljudski um može da izmisli.